ole in zawa in chibai vekule voin hi October ni somni le pani sang ni le somni pali thole ni ania voin ni a hian power minister puev roding lina thlawang hauna minister puite atanga chiar tur oma tin P&E Officer le staff 10 nutakin athlawang anon ho bok ni na langa hi kala chia lawa kapoi ka chia na tur ni wangin kan share don nia kan lo share ba de uni poini minga ithiam na karon nge ni minister 10 dem thu sei zone na call ni Tuesday October ni somni pani sang ni le somni pali len call tinia nimin khan home minister ke sab danga hovin apisa Mizoram sarkara minister te chu khomin tun haya minister of state everoding lina chunga Assam Rifles te chet dan chu andem thu soin kan thopui chunga hetiang thil athleng hi apoi kan tin kan dema thleng to lo se kan ti antia he thil thleng le thil poim odang te chu Delhi in mek Chief Minister Laldu Oman Assam Rifles October Director General chu Delhi asoi puizui don nia thudon ani bok atia chadon khop maya he minister puiten thlawang ron hauna hleni Power and Electricity Department changtu minister za tak chunga Assam Rifle te che du dan chungchanga Power and Electricity Department official le staff te thu chua tinia hi hitin nge thun ron chua kan han ngai thau le don nia chirango Mizoram sarkar na poimo thokle hlen chuak tura jin chuak kan minister za tak puev roding lian le ama zui tu official 10 October ni som pani inrin ni sang le somni pali tlaidar li vela kolbem kho an lu tur chu 2nd battalion Assam Rifles 10 khodaya check gate an siama zurui chungin lo tiding mai ni lovin moi lo takin an motor bang an ben saktele an mingte zota an hunhu tak an lo ti khotai sakhi kan minister le Mizoram mi puiza lo na kan ngaya Assam Rifle Post Commander anauti che dan moi lo taka wanga kan minister za tak nena ngai dam adil na chu kan minister za takin angai dam mai baka state minister chunga antiatana diklo le chulo te do thele thataka ala shil fiate hi kan minister za taki kan chuang hle ani tiani cherjun chun jom zelang o Assam Rifles te ngai dam dilna thataka ngai dam saka anin kalsan to nuwa kan minister za takle ama zui tu 10 ngopa changa champhai an pan le tur chu October ni som pali tho chan ni sangni le somni pali jing daruk mini som panga vela ngopa khodai petrol pambula Assam Rifles 10 ti din an lo tum le hi Mizoram mi puite thamlo na le zalo na kan ngaya tin hei po du tolvin champhai changa aizol an pan mek line October ni som pasari ninga ni sangni le somni pali chon dar khat vela aizol then malok bung bangla le beroli inkar kongpui a 2nd battalion Assam Rifle captain Hovin ral thuam nen rigrap taka anlo ti ding le ahun hlutak anlo ti khotlai sak dul azel te hi kan thiam lo tak zetani Mizoram state minister za takle kan department and call tu ni bok mi puiten kan aiwa kan than le kan ram shroi tu minister za tak ani tata wangin achunga Assam Rifles te che dan hi Mizo mi pui za lo le thamlo na kan ngai tlatani tiani athlawang hin ron hau na khop maya khop maya chia chun zom zel photang poni se kan minister za tak chunga thil thleng du omlo awang hian Assam Rifle how to 10 Mizoram sarkar le kan minister za tak nena ziakin ngaidam din la thlen ngai turin Assam Rifles te hi keini P&E Officer le staff te chuan kan phut lata hetiang thil du omlo thlentir tu Assam Rifle official te chunga danangin Ministry of Home Affairs Government of India in action la zui ngal ngai turin kan phutlat bokani tin tu nuwa hetiang thil du omlo hi tu chunga ma thleng non to lo se kan du tak zetani tia ne thwang hin hauna a anron soi kim khop maya lo a lo mom tak zetani P&E officer le staff te minister October lalber hetiang taka ino atlawang inon hausak te hi amoi khop mai ti kha kan han sei du ni chuan Assam Rifles ten kan minister zom tak chunga thil du omlo an thlentir chungchang a hian keini P&E officer le staff te chuan kan minister zom tak thawang hi kan hautlat zel don ani an ti bokani alom khop maya hei tiang hi tak khian athawang an hauna ania keini po Mizoram mi puite
Assam Rifles te che dana hian Mizoram mi puite min tham lowin min za lo le ani ti hi a hriat ngoi maya minister te chunga hetiang ang thil an han ti du mai teng te hi minister kha an ti mol pho lam ni lovin minister an za lo ta ka tiang an ti chon mi puite po an kai hruai kan thlan lal berin kan thlan lal ber po an za lo chuan mi puite min za lo hle a min tham lo hle ani ti hi a chiang ngoi mai ani ole khati zong kha lo in che min lo ngai thlak sak tu te zong chunga long tu ka soya like comment share le subscribe te min lo ti sak zel tu chewin in khong ina karon gen tak zet bokani ye kalome